Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Si kuala semana selama mana kalilintar nagu kapipi agino na mambagian yung sa dunia na sampai sa lungan akyama. Sagi kung nambuakin giyo so mga idideen nagibusuat tayo pagarinyo anding kalalaman so ingarannya. Agi kun mamuso Prinsesa Norlina Diamond sa nunungan namun tia asa ganase. Sagi kun mambuo mga ididida akan nasi akan diipalilalilang nagu dia akan diikukurmat si eko lang na mga pagariakan sang kaya agro pamia bisprin forever. Yun mambuta tangay sa sudiang kaya mga ididak nga andumana na sukumbusu Allahu ta'ala ida kalemba isat tila na udah kapawing sa kata na wassalam.
Tôi